Елмир, веројатно добро го познавате Мешков Брест и дополнително го анализиравте пред овој дуел. Кои се карактеристиките кои што би ги извоиле за така моќен состав, четвртфиналист на Лигата на шампионите и скоро секоја година шампион на својата земја? Pa jeste, da, ekipa Bresta jako dobro je poznajemo, imali smo već sa njom nekoliko susreta i tu u Bitolju i u Meškovu. Mislim da je jedna jako dobra ekipa, jako kvalitetna, što govori i njihov, da kažem, uspjeh. Krasi ih jako brza igra, jako brza tranzicija. Mi smo gledali video koliko smo bili u mogućnosti i mislim da ćemo dobro da se spremimo i da ćemo da budemo dobar protivnik koji će da slavi na kraju. Одигравте два надпревари против Вардар, два против Еврофарм Перистер 2, игравте и со Металург. Како го закружувате овој период на подготвителни надпревари, иако меѓу нив имаше еден официјален? Pa da, evo, došlo je jako brzo do utakmica koje smo igrali. Osvojili smo i taj trofej, donijeli smo Super kup u Bitolj posle 16 godina. Igrali smo turnir u Strugi gdje mislim da smo bili jako dobar protivnik, gdje smo trebali da pobjedimo, da osvojimo po drugi puta i struški turnir u novoj eri Eurofarm Pelistera i mislim da je jedan jako dobar period treninga iza nas i da treba da nastavimo u tom ritmu.